Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel kita Apis Otomotif. Oke guys, kita hari ini review mobil Daihatsu Ayla X manual 1000 cc. ...2022 ya. Pajak hidup. Ayla X 2022. Showroom Sriwijaya Mobilindo. $118 nego. ...2022 pajak hidup. Interior rapi, bersih, aman, pajak hidup. Kilometer 21.000 ya. Barang ready. $118 nego. Pajak hidup, kaki aman, interior rapi, AC dingin, ban tebal. Ayla X 1000 cc 2022. 118 nego. Oke guys, cukup sampai di sini dulu review kita. Semoga kita diberikan kesehatan, diberikan rezeki hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.